الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hürmetli cemaat, kaderli tuğanlar, hürmetli mümin Müslümanların barchasini selamlar. O'shanda yerdan ishni sizdan ko'rib şadmiz. Rabbimiz Allah izgi tilaklarni, izgi niyatlarni hamida juma vaqtlarini xayr qilsin, barakatli etsin. Endi barchasini selamlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Şundan da şu izgi tilaklarni Rabbimiz Allah qabul qilsin, rozi bo'lsin. Endi Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo bizga endi hurmatli jamoat bek ko'rkam misollar ko'rsatadi. Payg'ambarlar tariqlarini ilata, hamini shundan mazkur turmushda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zina bir misol, o'zina bir moyafli yo'l simon, shundan da Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning onun sözlerine, onun turmuşuna, onun hadis-i şeriflerine kulak salıp biz indi turmuşuna alıp barıp tırışarız. Rabbimiz Allah indi Kur'an-ı Kerim'de bir ahamiyetli kıssaların bizge gıybet olarak ko'rsatadi. Hamini şunun da her vakit Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem deydi, Allah Teala'ya tevakkül kılırız diye. Şu turmuşta tevakkül kılı yüzünden adam balası Allah'tan rahmetini ümit edip Allah Teala'ya tevakkül kılıp matlup turmuş olup duruşa. Allah Subhanahu ve Teala'ya tevakkaltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şundan da biz Allah Teala uşanı ol var ikenligin, hem ol bir ikenligin ant edip onlarga tevakkül kılabız. Bütün işlerde neyine hal bulmasın, Allah Teala'ya biz indi yalvarıp dua söyleriz. Ya Rabbim şu bulgan meselelerini hal et. Ya Rabbim benim turmuşunu hayırlıya kıl. Ya Rabbi şu turmuşta indiğinler asıllar, indir ağırlıklar bulsa da hamini koymuş şartlarda eden olası uli nişip turmuşunu dürüst edip Allah barılar, koyan iş kuvvet onlarga hamini tiriyeki bunu bilen turmuşunu alıp barılar deyip Allah Teala'ya tevakkül kılırız deyip. Tevakkaltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şu bulgan turmuşlu meselelerine haminde gummen adam balasının fikrin, nimetinin haminde tışkı kıyafetinin haminde bulgan bütün işbirlikleri, hamiyetlerin Rabbimiz Allah özü bile, özü turuyla yöneldi, hem özü habib edip Allah'tan başka ilah yok deyip biz indi ant ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadis-i şerifinde tevakkül itu misalın bizge indi kışlar turunda söz alıp varlar. Şundan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyti eğer de eden bolası kışlarlar zaman tevakkül kılalsa diye onun turmuşu Allah Teala'ya bir tığız belli bulur dedi. Çünkü kışlar ilten yakta hoş değil. Hoş vakitte tevakkül kılıp rızkını tavır için şundan da Allah Teala'ya yalvarıp barırlar. Lakin duaları ide tuttuğu hoş. Kiş bilen üzeri de tut. Ham dualara da rızk var deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge haber edin. Şimdi türlü oğurluklar var dünyada. Hamide Cemaat İbrahim aleyhisselamın kıssasını biz indi bütün biz işlememiz. Rabbimiz Allah Kur'an-ı Kerim'de deydi, İbrahim aleyhisselam putlarına şöyle cimrip, ondan sonra Namrud Padişah'a onu indi iltip, onu indi hazır ceza verirler. Hem İbrahim aleyhisselam şu vakitte Utqa indi jibergen vakitte Cebrail aleyhisselam ilah hamindeydi, ey İbrahim, Allah sana yerden kerek durulmadı. Sen var, ben Allah'tan sıramam. Şu vakitte İbrahim aleyhisselam ayda, bana Allah jiterdi. Çünkü Allah benim halatımını bile.
Nuri Eybut İbrahim Aleyhisselam için Berben ve Selam onun için boğuşa kırık. Yok sendip haminde gacayip hal Milletim tırışma bana otto yandırga bu halini kureyken. Rabbimiz Allah bizler köşede şu turmuşta İbrahim Aleyhisselam nişik tevakkül kılar. Allah Teala'ya. Yani Allah Teala ne ciddi bir şey ki Allah Teala benim haletimi bile. Benim problemler, benim ağırlıklar, benim kaygı hasretler. Ama Allah Teala bize halinde buluşar bir de kaldırmıyor. Çünkü ben Allah'ı ışanamıyor. Benim ışanım Allah Teala'ya şundan da büyük güçlü. Hem şu gıybetini alıp neyine ağır vakitler olsa da hürmetli Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam'ın duaları, tevekküllerin iskatçısı Rabbimiz Allah bize köşeden nişek peygamberler ağır vakitte Allah Teala'ya yakın bulaydı. Haminde Allah Teala'ya bilen tığız ilimde için şu ışanı gerek. Allah var ikenliğin bir ikenliğin an tutu gerek. Hamşından da Allah Rabbimiz yuhyi ve yuhyi bari tüşe. Hem Allah'tan başka bir meselede, bir günde bu bulgan meseleden hal edilmez. Allah Subhanahu ve Teala ruhsatı bulsağına bizim kişiler de, yollar da, başka nimetler de kilip çıkar, sebepler kilip çıkar. Allah Subhanahu ve Teala bizge buluşar hem bizi bu hoşunda kaldırını eğer de biz onlara ışığını unutmasak. Şu gıybetli hayrını biz indi şundan Kur'an-ı Kerim'de okuyalımız. Rabbimiz Allah ile şu İbrahim Aleyhisselam nişip putlarla kirişti. Nişip eğdi şu bulgan zor puttan desrabız. Niçin başkalarına ucibirdi değil. Ey İbrahim dedi. Bizim ilahlarımızın kim şulay nasıl itti İbrahim'e yok, min bölümündü. Eğer de sıralasanız, şu zor kuttan sıramaz, o sizge cevap verir. Bunlar için oturup kalganlar. Oturup kalganlar da Namrud Patşa'a bu bulgan meseleni ciddilenler iken. Şuna göre Cenab-ı nindeyine karar bulmasın, nindeyine oğul haller bulmasın, bizim indi Şimdiden Allah Teala'ya tevakkal. Ama Allah Teala ciddi ikenliğin anlav kul bulurga deyiş. Allah Teala'nın rahmetinden ümidimiz nergizdik Rabbimiz Allah bize eğdi. Şimdi şu turmuşta eğer de biz yaşayız iken indir uzgariş kırtıp bula turmuşta. Neşik olsa da bulgan meselene halitip bula. Düzeltip ola, siyaşıp ola. Allah Rabbim bizge muhticilik bile. Yaşar o nimeti. Allah da yalvarıp, dua sırar. Allah da şundan da ışanıp, şu turmuşta gamel ibadet kılıp Allah'tan yerden sınav. O zor bəxir. Niçin? Çünkü Allah Rabbim sayıda verindi. Elhamdülillah ala kulli hal. Her vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge ite nindeyine hal bulmasın tırmaşta Allah'ın şükür. Elhamdülillah. Allah da bizi kaldırdığı için ki Allah da bizi tuturdu. Allah da bizge mal mülket, nimet, şanlık, bereket hem nindeyine ağırlık bulmasa da biz biliriz Kur'an-ı Kerim'de Allah da bizi tınışlandırıp ite لَنْ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا nindeyine ağırlık ifşaiken bir şey tavız değil. Kutaya olmasın ağırlık bu başa takılmaz sizge. Fasbir sabran cemilen güzel mağdur sabırlık ile sabır etmeniz. İnna ma'an sabirin birisinde Allah ile sabır düşerlerdir. Şu an buraya Cenab-ı Allah Rabbimizin rahmeti bilen hayırlı nimetler, hayırlı şartlar Allah'tan ısrar bizinde tevakkal kılıp, dua kılıp yaşarga Rabbimiz Allah var şartlarda nasip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve semi'un du'a.
الحمد لله رب العالمين. فقال جل وعلا: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انزل البركة والنعمة والقدرة. اللهم افتح أبواب رحمتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجمعنا веца. Все мы знаем, что Всевышний Аллах нам дает огромную награду, дает возможность получить награду именно в пятничный день, благословенный день. Мы стараемся сделать все возможное, что зависит от нас, читая намазы, уповая на Него. И Всевышний в Священном Коране по поводу этого говорит: мы помним все историю Ибрагима, когда его хотели сжечь в большом огне, в большом костре, и его положение. Когда ангел Джибриль пришел к нему и говорит: если тебе что-то нужно, то ты проси. Я обращусь к Господу, и все будет у тебя хорошо. Но суть в том, что именно Ибрагим, алейхиссалям, сказал: мне достаточно Всевышнего. Я уповаю на Него, и Он знает мое состояние и в чем я нуждаюсь. Положение верующего человека, когда он уповает на Всевышнего, 100%, потому что он верит, что Всевышний не оставит его. Пророк Мухаммад также говорит, что нужно делать упование на Всевышнего, как делают это птицы. Когда они улетают утром, они голодные, и их дети тоже голодные. Но когда прилетают они вечером, они сытые, и у детей тоже есть еда. То пропитание, которое дает Всевышний, именно когда человек уповает на милость Господа, Всевышний дает возможность, дает пути разрешения тех или иных вопросов. И Всевышний говорит в Священном Коране: «Я на огонь, о огонь». Возвращаясь к истории Ибрагима, будь для него садом, прохладой, барбан ва саляма, не причини ему боли, будь прохладным ему. И когда увидели все остальные, что происходит с Ибрагимом, и эта история, она просто дает возможность задуматься о том, что у нас в сердце, как мы относимся к тем или иным ситуациям, и как нам нужно уповать на Всевышнего, что Всевышний разрешил наши жизненные мелочи, трудности, радости, невзгоды, счастья, именно все от Аллаха. Всевышний нам дает возможность жить. Пока мы живы, можем что-то исправить. И дай Аллах подай, чтобы мы смогли с верой в Господа уповать на Него, просить помощи и делать добрые, благие дела. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aqim as-salam.